Shabet shitameho kache. Your Grace, our Archbishop of the Archdiocese of Mbarara, our Archdiocese, the Most Reverend Bishop Lambert Binomcha, owajwekera omulisa witu utabasa kuba nitwe ahabwe shonga zitari zimwe na zimwe
konko mulisa witu oli kutukunda munonga ali hano nitwe kurabira omure Archbishop witu Archbishop Lambert Binomugisha nimbashaba tumwakire n'engaro mpango tumuterero mu ngaro. Archbishop witu wa Archdiocese eyambarara niyo Archdiocese erimu Hoima, Fort Portal, Mbarara, Kasese amwe na Kabale. Oguniwe Archbishop witu twena umuryobwe butware kandi nabwe nitwejunisa umugishogu umuringo go mutano kwiya yaba Archbishop witu arukuza mu bijere bya Archbishop witu wahumwira mirimo Archbishop Bacenga kwiya Archbishop Lambert yatubera Archbishop wo gumwanya nigwe murundo gwo kubanza kwija kushoma nitwe nkakabare diocese nabwe munyikirize tumutabaruse nkakabare diocese niwe yaza kutungisiza abasigazi bitu bana abarukuza kutunga obusaseredooti mwe ni mwakira kandi nyakira na provincial superiors b'ibigombe na mnonga ba missionaries of Africa amwe na Spiritan fathers nyakire abasaseredooti bagenzi banje abanyadini abantu ba ruhanga abebembezi ba government mwena okumwisha netubakira aha Rushoroza rukwera at Our Lady of Good Shepherd Rushoroza Cathedral Parish tusime ruhanga turi kumutero mu ngaro watwisya nebigambo nkebyo ebyo kubakira kandi kubatabarisya okwikaha munyikirize nshabe Archbishop witu the Most Reverend Lambert Binomugisha atwebembere umurye kitambo cy'oborokozi mwe bari kamba shabe twemerere nerya mwana nerya mutumo rukwera obusinje buvenimwe benetata bakundwa munonga katwemere kuturi abasisi tubone kutamba je kitambe iki twine mutimeshemire inyaturu mishogar hango mushoborozo wabyona no mishogani benetata okunasisire munonga ombiteka teko no mbigambo no mbikorwa no mukwanga kukore birungi ndiyo musisi buzima nicyo tweshengerezo muhiro Mario shugine biro byona ba Marika n'abakirire bona nimwe bene tata kumunshabira ruhanga mukama witu ruhanga umushoborozo wabyona tusasire atwihe byitu kandi atwara umugaragata waho Amen.
katushabe ayo ruhanga tatitwe owatireho umwana wawe Yesu Kristo kuba umuhongereza mukuru wo tuyire bwona twakweshengereza yebembera abagaraga bawaba abo watorana kuba bahereza bamakuru marungi n'abagabuzi b'amabanga gawe kandi ubahwere baba besigwa omukishikirizo mwogogu ogubikiriza kukora ekitwachi kushaba nturaba muri mukama wetu Yesu Kristo mwana wawe omerera akategeka hamwe niwe na mutima urkwera ruhanga obusinge n'obusinge. Ishomo ryo kubanza ni rugo mu kitabo cy'abagabe ecya kabiri omutwe wa kana akanyiriri ka munana ku isaki 11 aki 14 kumara na ki 16. Izoba rimwe Elisha akaza Shunemu omukazi wawe omutunji yamweshengereza kurya omwe ebyo kurya okwiha obwe kuyabire atora ogo muhanda ahungukayo kurya ako kurya ogo mukazi agira iba ati hati nayetegereza ku ogo mushija oturana turabaho ali omuntu olikwera wa ruhanga mbonu katumwombekere akashenje kace aha mutwe gwenju tumuteremo ekitanda n'emeza n'ekitebe n'etabaza ku aragume naturabaho abe nimo yaza izoba rimwe kuyizireyo yaza omurako kashenje yahumura. Elisha agira ati mbwenu shi tumukorere ki? Gehazi amugarukamo ati manya tagira mwana kandi bayabire omugurusi. Elisha agira ati mwete nonu kuyamwesire ogo mukazi yayemerera omuryango. Elisha yamugira ati omubona kunkobu
rya kabiri n'ebaruha ey'Pawulo entumwa yahandikira Abaroma umutwe wa mukaga okutandikana n'akanyiri ka kashatu tukaisa ahakakana na bwanyuma akamunana okuhendera n'ak'ikumi-na-kamwe okufa aha kibi n'okuba abahuriire omuri Kristo. Timuri kumanya ku itwe twena ababatizibwe muri Kristo Yesu twabatizibwe ngo tufe nawe? Manya ko twabatizibwe twazikwa hamwe nawe twafa nko ku Kristo yazwigwe omubafire obushoborozi bw'ekitinwa kishe nitwe tubone tutyo kugendera omu magara masya. Nitwe kuturabe twafire hamwe na Kristo nitwikiriza ngu tujyamerera nawe ahabwo kuba nitumanya ngu nko Kristo yazokire omubafire tarifa bundi rufu tekimutegeka okufa okuyafire akafa aha kibi rimwe yahezya konka amagara agu aine ageine ahari Ruhanga nimwe niko mushemerire kwebara nk'abafire aha kibi kandi abahurire ahari Ruhanga omuri Kristo Yesu. Ekigambo kya Mukama. Maronje ga kandi
Matayo. Evanjiro kuyahandikirwe Matayo omutwe ogw'ikumi orunyiriri ogwashatu na mushanju kumara no gwana n'ibiri. Okundishe nari nyina kubankiza tanshemereire nogo okundo mutabani nari omuhara kubankiza tanshemereire kandi utakiriza umusharaba gwe akankurata tanshemereire wena okiza amagara ge aryagafegwa kandi wena ohaya amagara ge ahabwanje aryagagarurirwa wena obakira ninye ayakire kandi wena onyakire biri ayakire owantumire wena oyakire omuranje ngwahabwo kuba n'omuranje aryahebwa ebihembo ry'omuranje kandi oyakira omuntu ohikirire ngwahabwo kuba nohikirire aryahebwa ebihembo ryohikirire na wena uri kuha omwe aharyaba abato nobu cyakuba ekikopo cy'amaizi gari kufuka ngwahabwo kuba nankuratira buzimazima nimbagambira nti talibura kihembo cye. Amakuru marungi ga Kristo. Your Grace, the Archbishop of Mbara Archdiocese, bantu barahanga mwena, twaza kutandika aha omukoro ogwo kutungisa obusaseredooti munyikirize omu bugufu mbarabiremo okutwaza ori kukuriro gweto naza kweta abatoranwa nibaza kwija omumisho buri omwe ishabarisa amwakire aho kuturarugeho ishabarisa naza kutwegesa kandi agumizemo ayegese nabo abari kuza kutungisibwa obusaseredooti kuturarugaho ntaza kukurataho okuhiga kw'abatoranwa abari kuza kutungisibwa obusaseredooti nibaza kugarukamo ebibuzo bina twamara bakuraseho okuraganisa bakuru babo obuhurizi kuturamare ntuza kushabira abatoranwa turi
kwasa obutonganirizi bw'abahikiriire obw'abatoranwa nibaza okurambira hansi nk'akamanyiso k'okwehwamu n'akamanyiso k'okwehayo okuheereza mukama n'omutima gumwe kuturamare ishabariisa naza okunanurira emikono aha batoranwa aba bafukami rero n'abasaseredooti boona nibaza kubananuriraho emikono bari kubashabira kuturamare ishabariisa naza kurasa eshara y'okuhasirira abatoranwa kandi eshara egyo kerahwe nibaba batunga obusaseredooti ntuza kurasaho okujwekwa kw'abatoranwa okw'abasaseredooti bajwara ishabariisa yamara abasiige amajuta omu biganja habw'okuba abasaseredooti baba basiigwa naza kubasiiga amajuta ga kirizima kuturamare nibakwasigwa ebikwato ebi bakukozesa omu kutamba ekitambo kya misa niyo kariisa hamwe n'ekikopo kirimu hostia ebyo kubirahwe omugyenzo gw'okutungiisa obusaseredooti niguba gwahweraho tugumizamu n'ekitambo kya misa niza kushaba ishabariisa okugira ngu tuze aha mwanya ogutebekanisiibwe hamwe n'abo bakushagatiire tugumizemu n'omugyenzo ogwo Eggwanga lya Katonda abatulaba ku Bukedde TV akaseera kano Ssaabasumba agenda kugenda mu kitukuvu abagenda okufuna ekkula ery'obusaseredooti bagenda kubeera nga bayitibwa amannya nga bavaayo anti omusaseredooti aggyibwa mu bantu era assibwawo ku lw'abantu kyova olaba akaseera kano Ssaabasumba Lambert balina omugisha ow'essaza ery'Embarara agenda kubeera nga akaseera kano agenze mu kitukuvu era nga akulira eby'okuyitibwa mu ssaza ly'e Kabaale agenda kubeera nga ayita abagole baffe abadyankoni bagenda kubeera nga babayita amannya kinoomu nga bagenda wali mu maaso ga Ssaabasumba okuwera mu maaso ge okumuweereza n'okuweereza bannakibiina ab'ekibiina kyabwe abakulu obulamu bwabwe bwonna okujjukizaako akatono essaza lino ery'e Kabaale litwalibwa Right Reverend Kaliso Lubaramira mu kaseera kano omugonvugonvu era nga akiikiriddwa Ssaabasumba w'essaza ly'Embarara Lambert balina omugisha era ng'essaza eno Mbarara etwalibwa amasaza 4 mulimu Fort Portal mulimu Kasese mulimu Kabaale n'endala akaseera kano beeteekateeka nga bagenda kubeera nga bayitibwa amannya okugenda wali mu maaso ga Ssaabasumba akulira eby'okuyitibwa mu ssaza lino akaseera kano ali mu kweteekateeka atandika okuyita abo abagenda okufuna ekkula ery'obusaseredooti obusaseredooti mugugu obusaseredooti buweereza tujjukira nti baggyibwa mu bantu mmwe mubazaala ne mubaweereza eno akaseera kano yessaawa ey'okuyita abasaseredooti ni baba Reverend Deacon Dr. Davis Ahimbisibwe of Puma Tibudo Diocese Louisiana. Ndiho
Reverend Deacon Moses Henry Ariho, Missionaries of Africa, Owachitanga Parish. Nduho. Mwirire mutere ntambwe mwijo mu misho. Reverend Deacon Fabius Aringanyira, owa spiritani kuruga muri Christ the King Kabare. Ndiho. Reverend Deacon Crescent Niwamanya, Missionaries of Africa, owa Rushoroza Cathedral Parish. Ndiho. Kanshabe abadikoni, umudikoni oyebembire n'abazire babiri mugumizemo mwize omumisho hari omumisho ga Archbishop n'abadikoni abandi babiri bari n'abazire babiri kusha Archbishop abacire then tugumize muno mugenzo. Archbishop ari kubakira ebare abakwaya abadikoni abagore bitu bashagatirwe abazire babo indeba umwami gubazire yamutwarayo ebare akayatire nondijo John Bosco arinka torana ove mazi oane yam torana isen. Yes, the Archbishop is welcoming the candidates and their parents as they present them to serve the Lord in the holy ministry of priesthood. Neza kubashaba ubwire butahika muno bwire bwo kweshengereza. Abazire murasa kwegarukirayo ekutama abakwaya mwebare tatitwe owekitinwa munonga eziya nyinitwe erikwera neshaba ku otungisa bene witaba omwoga g'obusaseredooti.
nomanya kuba bushemerire okwirira omubirugire omukubuririza ekigombe ky'abakristu n'omukusiima kwabo ababiire nibabatendeka nimpamya kubashangirwe babushemerire abo buvangizibwa Mukama Ruhanga n'omucunguzi witu Yesu Kristo nitutorana bene bitu aba kutungisa obusaseredooti. Ruhanga nakasenje bene tata bakundwa nimbatangirira omwanya ogu omu kitambo kya misa eshara nkuru yitu y'ekereziya omu turikongera Ruhanga abasigazi bana omwoga gw'obusaseredooti obw'ekereziya katolika. Twine kushemererwa kwingi ekereziya yakabare yonka bitu ensi yoona neeshemererwa ahabw'okuba abasigazi bana aba tibakuza kuheereza dayisizi ezibakuriza kutumwamu zonka beitu n'abasaseredooti b'ekereziya katolika nawe ekereziya yoona tushemerirwe abasaseredooti abaheereza ba Ruhanga n'abantu bakuru munonga omu kwikiriza kwitu nangwa n'obu yakuba ari omusaseredooti omwe nabaza kuba omusaseredooti omwe in the whole world emunsi yoona ari omusaseredooti omwe nareeta ekitambo ky'okuzinwa kya Ruhanga. Ninshemererwa okwija aha okutamba nimwe ekitambo kya misa murundi gwa kabiri ky'okubanza nkakitambira aha omu kereziya yanyu nkuru na n'abepiskopi banyu abitu bitware omu itware rya Mbarara mbwenu hati ninshemererwa okwikiriza okutumwa omulisa wanyu Kristo baramira okumujwekera okutungisa abasigazi banyu aba abaana banyu obusaseredooti. Mbwene ebintu ebi turikureeba hati tuko bitwire tuko byatandikire abatandikire abaresire ediini katolika omuri kigezi bakaba bari bake mukasheshe bishop yangambira wangu bakaba bari bashatu abizire they go out full of tears carrying the seed for the sowing. Now they are coming back full of joy. Biine musharuro biine amajesha ntushemererwa ba Yohana Kitagana ba ishabarija njangu no yabandize Yohana Kitagana na n'abasaseredooti bake abizire kunuya bakaba bari ababibi bakija kubiba babiba embuwe ya Kristo y'obukristo yashanga itaka ryanyu itaka ry'abakiga itaka ry'abafumbira itaka rya kabare kigezi rino rwezo embibo tiyagwa amabare tiyagwa mahwa tiyagwa harbazo w'umuhanda yagwa itaka rurungi yayana yayerebjuma mwena turiyo ntusharura turiyo mwisharura kandi obufura bwanyu. Today is Mission Sunday for Kabare. Today is Mission Sunday for Kigezi. You received the missionaries, you are sending missionaries today. It's not the first time you are sending missionaries out. It's one of many times that the generosity of the people of Kabare
generosity that you received from the missionaries, you are reciprocating, you are saying you are giving back. Mukama akabahereza nimwe numuhereza. Imwe basigaza umwe ntubatabarusya kandi ntushemerwa mutamasku. You are representing the faith of the people of Kijezi to all corners of the world. And I want to thank the missionaries that brought us the faith, our founding missionaries, the missionaries of Africa, represented here by 2 candidates to be ordained. We have Spiritan fathers, the Spiritans, represented by one candidate. We have one from the Diocese of Houma, Thibodeau, in Louisiana. Muriun muhereza ruhanga ezuruhanga yabahire kurangira ikigambo cya ruhanga amuherugwensi umusonda zona zinsi nabo icyo mwebare abana banyu abasigazi bana. Do you think you are the best of the young men of Kabare? No, you are not. But you are good. You are best among the best as well. Awenchu ruhanga batorine. Ruhanga batorine tarebire injango abakubakira mu seminarium babanza barebe kumushomire injango ruhanga bitabirebireho ibyo kushoma konka batorine abakunzire kandi buri umwe mutorino muringo gwe kugiki ya gaserensi okubagana antebekana ya ruhanga iyo kurokora abantu mwe nimwe bantu ba ruhanga baryaha nangwa n'abataryaha nyenda kubasima mwe bare kwakira abahereza ba ruhanga amashoma twahurira erizoba mnongiri yo kubanzana n'evanjiri bigamba kwakira abahereza ba ruhanga entumwa za ruhanga kandi ababakire mukama akabarungora akabahereza ibihembo na nimwe abayakire ntumwe kurwo mukubanza bashenkuri imwe banyokwenkuri imwe abo babandize n'abakuratsireho na nimwe abaryaha na n'abarukuza kwija mwakire abahereza ba ruhanga kubabasa okurangira ikigambo cya ruhanga mwene ngo kutwahura imishomo ryo kubanza na n'umvanjiri ebiruhanga ahereza abo bakira abahereza be entumwa ze ni mu abakorere kandi abahereza. Na nimwe abahaya magaragaye. You are going to dramatize the gospel today. You are going to lay down your lives as a symbol. Kwa tumwambi Rwanda nimuyiza kurambiraha. You surrender. Surrender your knowledge, surrender your giftedness, surrender your strength. Say, I surrender. Echo rakore ruhanga. Now echo oku laying your lives sacerdote. Mwetegereze kurungi obukuru bwitembeze rubaza kutunga omubuhereza bw'ekereziya. Ntumanyira kimwe ngo abantu barahanga bona barkwera batungira muri Kristo obusaseredooti bw'obugabe bwe. Konka kandi wewenka omusaseredooti wito mukuru Yesu Kristo hariho byatorine ombegese bwabe okugumana bakora umwoga gw'obusaseredooti omurwetirine rwabikiriza omwizina rye kurokora abantu. Wewenka akatumwishe ndero nawe yayohereze ntumwa munsi yona ngo agumena arabo muri ezo ntumwa n'abahunguzi bazo abepiskopi okugumuza mu kushikiriza omurimo gwe ogwo kwegesa ogwo busaseredooti n'ogwo burisa. Abasaseredooti bo
batebwaho ahabukwera barisa abepiskopi obwo betwa kukwatanisa n'abepiskopi omwoga gw'obusaseredoti okuhereza abantu ba Ruhanga. Abasigazi aba ekikorwa erizoba bahereze kukyetegereza mbwenu baza kutungisibwa obusaseredoti bahereze Kristo mwegesa omusaseredoti kandi omurisa owo buhereza bwe bororo omubiri gwe niyo kereziya gukakura gukarwamo abantu ba Ruhanga kandi iramizo rye erikwera baza kwasirwa bashane na Kristo omusaseredoti mukuru kandi obutwire nibija kubagana obusaseredoti bw'abarisa baba abasaseredoti abamazima b'endagaano ensya barangirira amakuru marungi barisa abantu ba Ruhanga bebembera abakristo mu migenzo y'okuramya kandi na munonga batambe ekitambo kya Mukama. Mbweni imwe bana banje abakundwa munonga abaza kutungisibwa obusaseredoti nimwija kuba nimushyikiriza omwoga gwanyu ogurikwera ogw'okwegyesa omu izina rya Kristo omwegyesa mukuru. Ekigambo kya Mukama ekimwatungire n'okushemererwa mukisye abantu boona. Mwaba nimwehabura n'okwekimitiza abiragiro bya Mukama mutoho omutima kureba ngu ekimurashome mukikirize ekimurikirize mukyegyese kandi ekimurayegyese mukitoreze. Ebimuri kwegyesa bibeera abantu ba Ruhanga egabo y'amazima omugaso gw'amagara ganyu gubeere abikiriza Kristo gureetera abikiriza Kristo okushemererwa mutyo omu bigambo n'omu bikorwa byanyu birungi mwombeke enyaruju ya Ruhanga niyo kereziya. How do you build the Church of Christ? It's not only through fundraising, but the three things. Those funds I've talked about, the fundraising, but your words and actions. Ombigambo n'ebikorwa byanyu birungi mwombeke enyaruju ya Ruhanga niyo kereziya. So you don't only build with material things, but your lives and your words. With your lives and with your words. Kandi hona mwija kukora omurimo gw'okweza abantu mu izina rya Kristo. Manye omu buhereza bwanyu mwija kuba nimwijuririza ekitambo ky'abikiriza nimukiterana n'ekya Kristo nimwijuriza. You will be main celebrants. You are not the only celebrants. You will be main celebrants. And those people there are celebrants. You are with them. Mwiza kuba nimwijuriza ekitambo ky'abikiriza nimukiterana n'ekya Kristo ekirimukwija kuhongyesa engaro zanyu ahitambiro nimushoma misa nahabwe ekyo mwetegereze ekimuri kukora haza mukitoreze kandi nk'abari kwebembera omugenzo gw'okuzibanga ry'okufa n'okuzooka kwa Mukama mweheyo okufubira omubiri gwanyu nimugukiise Ruhanga omushara za Bilvariyo ez'eshaaha za buri izooba ezimuri kuhongyera Ruhanga tahabwa abikiriza bonka. You are not only being ordained for Catholics or believers, be to nahawensiona for the whole world. Mwabana mukayebi muhishe kumihirwa mu bantu mukatebwaho ahabwa abantu kubakorera emirimo ekwatirine n'ebya Ruhanga. Mugume muhikirize omurimo gwa Kristo omusaseredoti obutosha mwine okushemerwa na rukundo y'amazima
mutarikwerondera byanyu kwerekana umuronda ebya Yesu Kristo. Ekyamuheru bana banje bakundwa munonga, mwabona mukora umurimo gwa Kristo umutwe gwitu kandi umurisa witu, ubu muri hamwe n'umurisa kandi numuhurura mwecurengere okurundanira bikiriza omukemwe erukwatanisa mubase mutyo kubashoronzya okusoronzya amanya kusoronzya leading orderly abaza kuhabano batahabura okusoronzya. You are ordering them, leading them to a certain destination, following a certain way. Okusoronzya. Muwase mutyo kubasoronzya numbarabya omuri Kristo the way. Na mutumo rukwera mubasye aruhanga tatitu the destination. Amisho mugume mugahangire ukangamisho. Be observant. Read signs of the times. Open your eyes. Amisho mugume mugahangire icyo kureberaho cyo muri samurungi. Utarizere kuherezwa kureka kuhereza. Kandi wizere kusherura icyabere cy'ubuzire no kukijuna. Umulisa yamara kwegesa abatorano baza kwemerera mu misho then baheyo okuhiga kwabo. Bana banje abakundwa munonga, mutakakire hitembezo ry'obusaseredooti numuragirwa kwatura omumisho gaba Kristo na gabantu abaryaha ekimuri kugenderera omukutunga omwogogo. Numuyikiriza mwekundire obutosha kuhikiriza omwoga gw'obusaseredooti nk'abahwezi abesigwa ababarisa omukureberera isyo rya Mukama mutarikweganda mwebembirwe mutumo rukwera. Ninyikiriza. Nimuyikiriza mwekundire kukuza no kushomesa amabanga ga Kristo no gwesugwa kandi nifubo ahabo kwisa ruhanga no kutunyisa ikigombe cy'aba Kristo obushikirire nko kwekereziye kitwegeza okurugiranira. Ninyikiriza. Nimuyikiriza mwekundire kushikiriza umurimo gwo kuhereza gwo buhereza bw'ekigambo nimukutamwe ekitinwa kandi mwegendesereza omukurangirira amakuru marungi no kushoborera enkirize nkaturiki. Ninyikiriza. Nimuyikiriza mwekundire burizo bakweterana no kwongera kweramuza ahari Kristo omusaseredoti mukuru owayitambirishe ahabwitu nk'ekitambo ekitine kamogo kandi nimwe mwenka kwehongera ruhanga mutyo mukakwatanisa na Kristo kurokora abantu. Ninyikiriza habwo ruhanga. Noragano somulisa wawe kumutama ekitinwa no kumuhurra Nimuraganisa. ruhango wakutandikiremo umurimo omurungi ogu abagwishikiriza. Noraganisa omulisa wawe kumutama ekitinwa no kumuhurra Nimuraganisa. ruhango wakutandikiremo umurimo omurungi ogu abagwishikiriza.
noraganusa umulisa wawe kumutamu ekitinwa no kumuhurra nimuraganisa Ruhango wakutandikiremo omurimo omurungi ogu abene we yagwishikiriza noraganusa umulisa wawe kumutamu ekitinwa no kumuhurra nimuraganisa Ruhango wakutandikiremo omurimo omurungi ogu abene we yagwishikiriza ishabarisa yamara okubuuza ebibuuzo ebi bagarukamo kurungi kandi naza kushaba eshaara erikuza kurataho then haziho amahiiso agabahikiriire niza kushaba aba batebekanisize okutebekanisa omwanya ogu mwirire hiihi bene tata bakundwa munonga katweshengereze Ruhanga tatitwe mushoborozi wa byona abahereza baba abiyatoranira umwuga gw'obusaseredooti abashikere birungi by'iguru kwaya abantu bari kubasa tufukame katufukame abantu bena tufukame abandi
ayi mukama ruhanga witu twakweshengereza tukundire oyize abahereza bawe aba emigisha ya mutima orikwera n'amani g'eneema z'obusaseredooti mpaho nk'oku twabakuta omu maisho ko bakiize embabazi nitubakuhongyera obe niko waguma obutosha obizwize embabazi obizwize ebirungi eby'engabirano zawe eki twakikushaba nituraba mu kristo mukama wetu. mwimuke tugumizemo omugenzi ogwo kuturamara omurisa naza kushoma eshara y'okuhasirira kuturamare nibo batunga obudiiko obusaseredooti. Enjoy your favorite games on Auburn TV. This federation was able to win us gold and 2 bronze medals. Welcome to Spotlight. Bringing you the best sports entertainment from your favorite stars. Tune into Auburn TV on Azam TV channel 356 and Zuku channel 038. Lelo, Garuagidwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Lelo, Garuagidwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Uganda faced a lot of challenges. The colonists were our enemies, not our friends. It's been said that you'd like to put an end to the combattantship. Is that so? No. So I mean, we fight. If you are going to have a fundamental change, because it's so redundant, you must change the way things are done fundamentally. The
esobwa ku Bukedde TV. Flower Seed Virgin Sunflower Cooking Oil yono buto ataliimu masavu, ali cholesterol free, akuyamba okukuuma skin yongerabika bulungi. Buto wa Flower Seed Virgin Sunflower Cooking Oil amwetaaze mu bungi n'okusuubula. Musange ku dduuka lya 10 mu Kikuubo. Omwami Musereyi tukugamba tewali nsonga eno bya mukyala nga sonsomola waali gwatawanyizibwa alusaazi weekwata eccupa ya mukyula ate gwatawanyizibwa ekiwanga kirinza ky'ekyokuddamu. Kumanda bwangu okugisa omuceere ne gujja bulungi okusinga ogwa gaasi. Gaasi ono akubawamu omulaba nga ayaka ennyo naye amanda bwe gaba ngasaasaanye bulungi omuceere gujja kwanguwa era mu ddakiika wakati w'eddakiika 15 ku 2 omuceere gujja kuba guyiye. Mwe abayaaye mwe abafere n'ebiteeteeyi no babikima n'engatto. Ate simanyi lwaki baasoma tadduka mangu baba so ready. Omuyaaye akulimba nokkiriza n'ogamba bannange akufuula omusabiriza asembayo nti wayagalira wakokoonyeza watayagadde takuwa. Batukola ebyo byonna kubaba mutindo gw'obuyonjo abantu bayoola ekibuga, abantu bakuŋŋaanya buli ky'omanya ekikuŋŋaanyizika n'ekitakuŋŋaanyizika. Naye no si kuyonja buyonja naye ku nkomero ya byonna ate ne bakolamu product ez'omulembe. Win World Impacts kye bakola tuba baleetedde ku Sunday eno mu program esobwa ku Bukedde TV. Flower Seed Virgin Sunflower Cooking Oil yono buto ataliimu masavu, ali cholesterol free, akuyamba okukuuma skin yongerabika bulungi. Buto wa Flower Seed Virgin Sunflower Cooking Oil amwetaaze mu bungi n'okusuubula. Musange ku dduuka lya 10 mu Kikuubo. Omwami Musereyi tukugamba tewali nsonga eno bya mukyala nga sonsomola waali gwatawanyizibwa alusaazi weekwata eccupa ya mukyula ate gwatawanyizibwa ekiwanga kirinza ky'ekyokuddamu. Tukutuusaako ebinyuvu. Okumanya teno show eddibwamu buli sawa 2 kitundu ez'okumakya ate tubeerawo mpaka ku Saturday tujja kubanga tutambula paka ku Saturday. Muziki ku muziki. Mutambule mugende okumuwoke mugwe baraba makoti gwe. Where did your wife leave you? Mukazi olwaki yano. Kazanyo ku kazanyo ne firimu ezaaliko n'eziriko. Oyina okkiriza twasaze ku Bukedde nate kubatera ukoda step daughters zinate. Tega omukutu gwa Zam TV 354, Go TV 378 ne DSTV 378. Friday, the 14th of July, is the Comedy Show fundraising concert featuring Diamond Platnumz. Live at Kololo Airstrip, alongside Nameless from Kenya, King Sahab, Alien Skin, Winnie Waji, Spice Diana, Nava Grey, Lukasita, Zex Bilanjanji, Daddy Andre, Ray G, Easy, Abeka Band, MC Mariachi, Madratan Chico, Maulana Drain, Teacher Pamire. Tickets go for 70k, 50k Alibad, VIP at 150k and 100k Alibad, and the table 5 goes for 3 million shillings. Get your Alibad ticket now from ticketsasa.com. Gets open at 2 p.m. Sponsored by abalina kasente obonaga nti abaana abato abali myaka egyo gitinda egyo bakumina abavubuka basu abaya asimu imbo mba ibala ni wakwa winner. I'll conquer the hills of Kampala. I'll run when I can, walk if I have to. Crawl if I must, overcome my pain and endure the rain, whatever it takes. I'll do my best to test my limits for the future pilot, doctor, lawyer, engineer. Run the future. Join the movement to transform public schools at the NSSF Kampala Hills Run, happening on the 2nd of July 2023. Starting at Kololo Grounds, 6 a.m. Register with 25,000 shillings only by dialing *217 *277# or visit www.nsf